musi obi nyoku na monko Nana Blight onyo eku ni bi muku Nana Blight oni Nana J oni muku no oluma kwa J oni ku no nyam nua Nana Blight ni ku no mo fine but afiduru ye no akonfo nyina tete basim ene ka ekoi afahye no na me bisa mo se bredifo omusuma sante anaso omusuma sante omusuma sante ye nyina asantefo ye nyina suma ote kokoso ye nyina sum bafo suma kwane odi akosom sante hene eti se bredifo shefa na mutimi ko na se biam na ko gugu nsam me shefa na mo se muku amate me nyonti no mo ma na je se producer ese dia saka pumani enyo se ko se 70 odofo kura no otimbe wa atamfo obi a woni konna kranda mudi nkomo 24 hours anapo anajo because of say ko se 70 ama gap abetween the pebintem Dini na Kwakubu Nsam, the most powerful spiritualist in the world. Today, I'm doing this video to all the traditional priests in Ashanti region. Video mi ye mi yama akonfo aye wo Ashanti mamu nyina. Em se enema bi koso. Na metem bia no. Mi onipa bia se meka no kropet ntema mewu. Wu ana meko. Ebe mre kakra na betu odwa se eye akonfo no ye mpanyimfo no matikuo. Nekuo o matin. Se wo ya wo nyon ko ni bia. Nya de se wo hyefa ombeba. Enam so ma se wi beji ichiwa pa wi ase ba bia santima mo de na nya senketwa. Ye bo na mpa. Am se konfo a onyon se ko no hyefa. Nya de se ombeba. Fine. Na ye nim se eye nkransa bridge na nkransa sesema. Seven producer. Ke ya ese edura fibia akonfo nyina no eva se wona ke ye room eti se the room afọ eko retreat no konfo bia be na fahye obi abe na fahye bada fidura ba bia ne kese pa ye nkransa eye ready edua akonfo nyina obi akọ fans whatever hene obi bia akọ fine. Last year no 2024 ensem bebre ko so na ya na ka me na Kwakubu Nsam peseka akonfo mpanyifo no mo Ghana ha no asemba ewo se wo se eka na ebi entimi kan nokre na sene se sebe bosom different woni pa de jonku enya bosom ene jonku na namoni pa so ana sebe prayer sebe nya ade ana ma bosom no ehun se ebia me jonku wi because ye wura ne abosom no na sebe ye nyina ba bia afiso ekohia na kam ni se afi akonfo bibiri ombe ma gise o mu ko bredi sara me ma dwuni ni se bi ombe ka se o mu ko bredi pa chom nti no bi antwuma dwun gosi bone na se mo se konfo a wonyo mu kuo no mo nko na fahye nanso no afi seven brother sebe nya do akonfo nyina dodo na obi afi oma obi ewo asantimam wonyo ku na mo nko na fahye nyina no afi mu nyina mo amoye katahwirifo nyina mo koy there is question mark there kire se adimu se obi nyoku na monko Nana Blight
onyo ekuo no bi muko Nana Blight onim Nana Agye oni muko no Oluma kwa Agye oni kuo no nyam nua Nana Blight oni kuo no fine but afiduru ye no akonfo nyina tete baasim ene ka ekoi afahye no na me bisa mo se bredifo omusuma sante anaso omusuma sante omusuma sante ye nyina asantefo ye nyina suma te kokoso ye nyina sum bafo suma kwan ne odi akosom sante hene eti se bredifo hyefa na mutimi kɔ na se bia me na kɔ gugu nsam me hyefa na mo se muko amate me nyonti no mo ma na je se be producer ese dia saka pumani enwom se ko se 70 odofo kura no otimbe wa atamfo obi a woni kɔna kranda mudi nkomo 24 hours anapo ayo anajo because of say ko se 70 ama gap abetu di pabintem every say omo nyina ayi ko mpanyifo ntino asemi ba yekoka na yesi wakoka asemsi nanso no kura de me gwa kumsam se beka what I say say ye hwe bredi du ye mu nyina mako bredi sa no woseka de adefefa afi ya ko ya ma bredi fo no sa adefefa na konfo bia ehye fa sebe mwetima ye ade abo akonfo no hwe nan sei konfo bitimi wu mo so onyo mu konti no mo nkosie no ensu nipa no bia no omo aberwa no na mo hye fa mposene ma ne bo na kuo no mai na kuo ne mai mo se mo nko na mesere mi nua konfo epanyifo no me dem na ko gunza meka da bia se sebe nananom som ye ya mana ye se a Christopher kra anya de mo ye because a Christopher enye sa kremofo enye sa en say nchichemu bebra bom se we de ko gunza mo nyon kontino wo ya wo kwa watomra na say e wiase de na ejiri wiase ye nyina bede na jo ye ma na beba eti de edisha se bi sa na ye ma so beba on baba beto aso bredi ho amokọ ye no bredi ho no ye papa krumo mukoduru ye no hwe odo ani nkamomu e wo ho but asantimama konfon kwa de se we nyoku a wo chefa wo mama se mimi tuoi mia me nua onana kwadwo obo konfo me nua pa no akwaside bia ni wa yedi akwasida o ma akoma da franto wo sump no ho pompe obetu kaaba ye mi sase nana kwadwo si akoma da franto adise ye mi se konfo kwadwo mia me nua nana kwadwo wo si akoma da franto adise se da boni adu ene de me to bayire ene de ni nua me yesi wo si wa adise because of say mera na ya shintina ama sisi mi nana kwadwo nkura antem no gabo abedantem because ye nua ba ko pe kamani nanso emra ni nti o emra ni nti so ati ase bada bia meka misi ekuo opa wo jon opa wo nyu ne ekuo ebetu ni pedesani mimi nim na abas na me na ye ne gas na ne yire na obotabdi me na service na abas gas na me ton gas o waste joint me na fill gas na me se me ya be konfo ana yakopon ne odi madu sei ama beto ye me papa no mintimi nyina ba bi nkasa ntia no da beto akonfo bebre e wa akomu mintimi nkasa ntia obi da mo nyina mo ye mpanyimfo ntimi kasa ni bu ni ani die mam na emom enema bi so kira mo mpanyimfo na mo no ye beto mu no edi mo achi no papa mo ene wo se bredo asa ni mba wa mo na asifo sa tabro no nko da wo no on se ade bi wo baba na ko shi afelefo wuntimi nkabi enya ofelefo a sebe ka koya sebe odidi matemi
kwase mpanyi bi odidi matemi me fa de fo ntira what I say obi anye be manche obi o ka onu sei ka ye nyina se ka ba akwa ade bo abo ba akwa se so amanatu nanso udwin kwa akiri asem ba ye kura no nana ba asukura kan sei nana kwadwo kan sei we kwa se mo fa kudi kan sei we kan sei enye hwe ne agya bibia amanaka asem tu konfo bi a me na kwa kumsem tu twa ntoma simbo no matter it is fine mama no matter how it is asem na dinte se de kwa me kwa kuwuwum na se konfo bi to asase me ba o boy spirit omo ye betwe for am sana dey me na gwa kumsana me ba na abeto asase nana se me ko ya fi the case that wafana asase we djuma konfo ba bi su sa me no here ne kasai nana den na tete ni abosom eni ama bebre ni eyo nenso no sebe producer yemfa ntua ho wana konfo bi anya case wana bi sei obi ngase produce nenso aba obe ndey adwuma konfo bi ye pon no ho wonya ba bi fa abosom kwotena obi ya dadrum wonya sika ntua obi ye sei ni nyina need to help me amini mi nua na kwadwo konfo bi kura de kosi dan nyina ma no me na meka kire wo ma mi nua nana ye mani sika no fa nkoye ba bi fa abosom kwotena sika ma na nam se fama no kwadwo de man na kwadwo siri bi ka ho ne ma bebre ne ayo konfo bi wo ho ne bosom ye tete bosom na ntimi nkire se bra oba ya bisa na aba nkro obeka kire wo se konfo kwadwo obeka kire wo na presuma wo kire suma obetima di aboa no na me di ama konfo kro no dia kan nananom de ho no di ye adwuma na ama busua ne ye die bam konfo bebre ye di sunsun dua bim na ye adwuma se de be sika beba na bia so abusua na mesere mo sa mra ne de me de maka masa ka bim e wo se mo pe ho asem ka wo group enye se etamo hwe na na obi ye video bi atu social media me bo video no ye na mani awu me ho nipa no se wo sika se no fa na mo koye ana mo asala na se mitimi ka na me raho swati ase se ho de bibia ni a ho de mo beko but ye nyina wo se kokko support na de ye gan protect na matiu ni makao no nyina na retus bim akonfo na ntokwa no mumye ntwa so Mr. Onantokwa mfa hwema medamwase bye bye